desi mi je, prijatelj? Evo me, stigao sam direktno iz grada sa onom limuzinom. Ma ja sam bome znala da se bu tebi tako ti vidiš limuzina dopala, te si najljepši konjik cijelom u kraju. Ja mislim da jesu. Odi idemo unutra, bume si neke spili i pojeli. Molim, kamo da idemo? Pa fižu. Misliš u kuću? No, ajde, moj se okrepili. Evo zemi još bučnice. Hvala. Dobar ti je ovo kolač. To ti je bučnica od domaćega sira i naših buća. Super. A što su to buće? To ti je najprije zelene, poslije žute, većinom dugoljaste. A, misliš na banane? Kakve banane? Te ti raste kuruze. Znači, to su bundeve. Je, no to. Ćeš još vičeka? Ne, hvala. I kakav v gradu? Bučno i zagađeno, za razliku od ovdje. No, ima mnogo ljudi iz zabave. Je istina, ali je na selu friški zrak. Pa nije baš zrak kao iz hladnjaka. No sadrži veliki postotak kisika. A ideš spat, si umoran. Zutra rane idem hranit blage, a poslije ima pune posla. Da, mogao bih poći. Ajde Vijeko, idem me, blage nas čaka. Koliko je sati? Taman 6, točno kad sunce izlazi. Čovječ. Ideme liba, ajde radice male, ideme. Što su to radice, rakovi? Papatite radice, ideme kurkurice. Evo, naružim kuruze. Što, pravi kukuruzu? Naružim. Evo, ja ti pohvalim. Aha, treba odvajati zrna. Da. Idemo nahraniti krave. Kako za udara? Daj zemlji vila i nagradi sjena. A kamo selite kravu? Nikom, sada za otvoditi, sam ti napisala. A što je to teliti? Kad krava dobi mlade. Aha. Ide me, teta Milica u zepo dojila. Sad kad smo sve napravili, idemo pokositi detelju. A zašto? Da krava ima frišog zelenja. Evo ti zubača i idemo. Dobro. Sad idemo tu i do nje pa bomo si vzeli par pecinjakov za večeru. Odlično, ja volim papriku. Ne papriku, već pecinjake. Kako vi to velite, mladu kuruzu? Aha, a to se jede? To je najbolje. Lepetije, Zagorje zelene, Zagorje zelene, Zagorje zelene. Lepetije, Zagorje zelene. Još je lepši Beli Zagreb grad, još je lepši Beli Zagreb grad. Još je ljepše, otkad Pogerica, otkad
kakvog je rica, još je ljepše od kakvog je rica. Evo, stigli sme. Konačno. Danes smo delali sir. Super, ja obožavam sir. Baš mi je drage, to ti je mlijeko od ščera kad sam ga dobila od krave. Lijepi smo ga ostali da se skisne i danes budemo ga prekuhali i predsjedili v sir. Evo žgancov. To ti je prava stvar. Da li je to ono što se radi od špinata? Ma ne, ti isto od kuruze. Aha, Deni si cukra. kako mi je to super. Je, ali ja bi raši negda da imam nekoga za spominati se i delati s nekim. Znaš, mi smo ti to i furt sami. Da, to je problem. Bilo bi dobro kad bi napravili tu jednu zabavu. Ha? Dobra ideja. Teta Milica? Lojzika, vjekovo tu meni pomagala, ti odi na njivu, naberi mahuna zutra za obed. Dobre, teta, idem. Lojzika, glamurozna zabava u tvoju čast.